iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Zereberwa. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbahaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho. Uganda iriwe mu matora ya perezida n'abagize inteko ishinga amategeko, ariko amatora yakerewe gutangira kuko imashini zifashishwaga kenshi zanze gukora. Perezida Museveni yemeye ko ibi byabayeho. Imashini zakoze hake ahandi ntizakora. Umugujejwe amatora wahavuye ubona ko abantu botora ibisanzwe ntanda bicigikira kuko abantu bari bazindutse cyane. Nivyari kuba ari byo iyo watahagurye. Ukomeye cyane mu bahatana na Museveni muri aya matora, Bobi Wine yizeye intsinzi gusa ntizeye ko hazatangazwa ibyavuye mu matora byanyabyo. Nubwo twizeye gutsinda amatora, turafise amakinga kuvyerekeye itangazwa ry'ibiharuro vy'ukuri. Dufite n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe ku wa kane. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondimpondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka Chance Habimana tugezeho havugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare bo mu bihugu vya OTAN batanguye gushika muri Greenland, kandi hiteze ko mu minsi iri imbere hazoshika izindi ndege n'ubwato vya gisirikare. Amasaha make nyuma y'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu wa Amerika kubijanye n'akazoza k'iryo zinga bitashoboye gushika ku mwumvikano, Denmark yatangaje ko abasirikare bava mu bihugu bitandukanye bazohora bakurakuranwa kugira bagire uruhara rwa gisirikare muri iryo zinga. Umushikiranganje wa mbere wa Denmark, Mette Frederiksen, yavuze ko umugambi wa Amerika wo kwigarura Greenland ukiriho kandi ko hagumyeho kutumvikana gukomeye cyane. Uburusiya buvuga ko bufise amakenga menshi kubijanye nuko kohererezwa kw'ingabo za OTAN. Iyi ni BBC. Ibiziga 32 by'abasirikare ba Cuba hamwe n'abashinze umutekano biciwe muri Venezuela igihe Amerika yafatuwe aho zari umukuru w'igihugu Nicolas Maduro, byashitse Havana umugwa mukuru wa Cuba. Ni inkuru ya Mimi Swaibi mumva mu ijwi rya Juvantine Muragije Maria. Abo bapolisi n'abasirikare ba Cuba bahoze barinda umutekano wa Nicolas Maduro wahoze ayobora Venezuela bapfuye ubwo leta ya Amerika yamutaga muri yombi imujyana kuryozwa ibyaha akekwaho byo gucuruza ibiyobyabwenge. Imirambo yabo yakiriwe ihabwa icyubahiro cya gisirikare mu muhango wateguwe na leta ku mugaragaro, maze bita intwari zaguye mu kazi k'igihugu cy'inshuti. No muhango witabiriwe n'abayobozi bakuru ba leta ndetse n'ab'igisirikare. Cuba na Venezuela bafitanye umubano w'igihe kirekire. Nyuma y'ifatwa rya Nicolas Maduro, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko nta mavuta cyangwa inkunga y'amafaranga bizongera kujya muri Cuba. Yanaburiye ubutegetsi bwa Havana abushinja gukomeza amasezerano adakwiye. Perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel asubiza Donald Trump yavuze ko abanyakiba biteguye kurengera igihugu cyabo kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso. Yongeyeho kandi ko nta gihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo gutegeka Cuba ikigomba gukora. Abakozi bane b'ikigenda juru ISIS bagarukanye ku isi na NASA maze bururukira muri California inyuma yuko hagumyeho ikibazo c'amagara y'umwe muri bo, ivyatumye ikiringo c'urugendo rwabo kigabanuka. Umukuru w'ubuvuzi muri NASA yavuze ko ico kibazo c'amagara c'umwe muri bo atavuzwe izina kikibandanya ari no cicu catumye hafatwa ingingo yo kubagarukana hagisigaye ukwezi ku kiringo bomazeyo. Nubwa mbere bibaye aho abakorera mu kirere bita astronaut bagarukana ku isi kubera amagara atameze neza mu myaka 25 iheze. Cosmonaut w'Uburusiya Sergei Kudryashkov hamwe n'abandi babiri ubu nibo bahawe kuba baragenzura ico kigenda curu ISIS. Giselle. Urakoze Chancellor. Abo ni abari kubara amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko yabaye uyu munsi muri Uganda. Ni amatora ariko yakerewe gutangira kuko imashini zifashishwa gutora henshi zitakoraga. Aya matora yagombaga gutangira saa moya za mu gitondo ariko yatangiye saa 4 z'amanywa.
aya matora byari byitezwe ko yitabirwa n'abantu barenga 20,000,000. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo uri kuri dukurikirana aya matora. Siriake, icyo gikorwa cyo gutora kiri kugenda gute? Siriake, igikorwa cyo gutora muri Uganda kiri kugenda gute? Igikorwa cyo gutora muri Uganda kiriko kiragenda neza muri rusange, ariko mu gitondo cy'uyu munsi habaye ikibazo kuko abantu ntibatoye ku gihe. Aho twagiye turaca hose ku biro by'amatora ngaha mu gisagara ca Kampala, ntibari bwatangure gutora nk'uko byari biteganyijwe n'amategeko, nukuvuga isaha 9 yo mu gitondo. Ikibazo rero kikaba cabaye imashini zacuza gukoreshwa mu gutora zitakoze ico gikorwa ko ngo ntizashoboye gukora. Rero mbere na Perezida Museveni aho yagiye gutorera mu burengero bwa Uganda yagarutse kuri icyo kibazo, aravuga yuko nabo akanama kajeje gutegura amatora kamusabye ko yotora mu buryo busanzwe. The machines are working in a few places, in other places they are not working. Imashini zakoze hake ahandi ntizakora. Rero umugujejwe amatora wahavuye ubona ko abantu botora ibisanzwe hadakoreshejwe imashini ntandabicigikira, kuko abantu bari bazindutse cyane kuva isaha imwe y'igitondo. Ntibyari kuba ari byo iyo wataha gutyo, ariko imashini zirakora. Rero tugiye gukora amatohoza tumenye icyatumye haba gucererwa kurungika ibikenewe muri izo mashini. Ndazi ko hari abashaka kwiba, abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu matora aheruka bararonse amajwi angana na 2,200,000 biciye mu busuma, ariko turabizi nubwo imashini zitakoze turafise ubundi buryo bwo kubikurikirana. The machines have not worked well. We have got other measures which we are following up. None byarangiye bigenze gute? Imashini zanze gukora burundu cyazageza aho zirakora? Bagiye gutangura gutora nk'igihe cyo mu masaa 4. Akanama kaje gutegura amatora kakaba kaciye kabukongereza isaha imwe kuko mu bisanzwe amatora mu mategeko yateza kurangira igihe cy'isaha 10, ariko yaranga igihe cy'isaha 11. Ako kanama kandi kavuze ko kababajwe no ibyo byuma bari bazanye kugira ngo bigwanye ubusuma bitashoboye gukora. Hanyuma kandi karanavuga yuko kanatanze n'uruhusha kuko botora mu buryo busanzwe hakoresheje imini. Hanyuma tugarutse ku bandi bakandida bo batoreye he, kandi iki gikorwa cyo gutinda gutangira amatora bacyakiriye bate? Nk'umwe muhabwa amahigwe yuko ashobora uwo mugambo utavuga rumwe na leta, bavuga yuko ashobora guhangana na Perezida Museveni ariko ubutegetsi ubu Robert Kyagulanyi Ssentamu batazira Bobi Wine yatoreye ahitwa Freedom Square Imagere, ni iruhande neza yahaba. Yabanje kuduha ikiganiro atubwira neza yuko aya matora ageze igihugu kiri mu mwijima kubera ata internet. Hama kandi yatumenyesha yuko bamwe benshi mbere mu bategetsi biwe mu mugambi we wa NUP bamaze gufatwa. Hanyuma avuga kandi yuko ubuzu bw'itora ariko arakora abazigane n'abapolisi, akabatinya yuko bashobora kwiba amajwi, ariko naho biruko avuga yuko afite icyizere ko azotahukana intsinzi. Are we confident of the win? We are confident of the people. Turizeye intsinzi. Ego turayizeye kuko dufite abanyagihugu badushigikiye. Turizeye ko abanyagihugu bari kubaza gutora ku bwinshi kandi baza gutora ihinduka. Nimba bitangazwa biza kuba bihuye no kuri kw'ibyavuye mu matora canke bidahuye, aho niho hari kibazo. Nubwo twizeye gutsinda amatora, turafise amakenga kuvyerekeye itangazwa ry'ibiharuro vy'ukuri. Hanyuma ibyavuye mu matora bizamenyekana ryari? Mu mategeko ibyavuye mu matora bizomenyekana nyuma y'imisi 2. Baza bamaze gutangura guharura, no kuvuga nyuma y'imisi 2 nko ku munsi wa gatandatu tariki 17 niho mu mategeko bizoba byamaze kumenyekana. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafashe izindi ngingo zo gukumira abajya kuba muri icyo gihugu. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bihugu bigera kuri 75 Amerika yahagarikiye uburenganzira bwo guhabwa visa zo kujya kuba muri Amerika.
mu itangazo ryarayisohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, abaturage b'ibi bihugu ntibazasubira guhabwa izi viza kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugeza igihe kitazwi. Ni ingingo zije ziyongera ku zindi z'ubutegetsi nk'iz'ubutegetsi bwa Trump bwagiye bufata. Iyi nkuru reka tuyibaze Prime Ndikumagenge. Iyi nkuru ishobora kuba itinze kuboneka, reka dusabe ko ubuhanga bw'ibyuma badushyirireho siporo. Tubibutse ko mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook na Twitter ndetse kandi no kuri website ya BBC Gahuza News. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafashe izindi ngingo zo gukumira abajya kuba muri icyo gihugu. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bihugu bigera kuri 75 Amerika yahagarikiye uburenganzira bwo guhabwa amaviza yo kujya kuba muri Amerika. Mu itangazo ryarayisohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, abaturage b'ibi bihugu ntibazasubira guhabwa izi viza kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka kugera igihe kitazwi. Ni ingingo ije yongera ku zindi nk'izi ubutegetsi bwa Trump bwari bumaze gufata. Ku rutonde hariko ibihugu 26 vya Afrika, ibindi vyo mu karere ni nka Tanzania, Uganda, Somalia na Sudani y'Epfo, byose biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Hagati aho abasanzwe bafise aya maviza ntibakorwa ko n'ingingo nkuko ubushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenderanire bubivuga. Abasaba amaviza yo kuja kuba muri Amerika bava muri ivyo bihugu barashobora kwandika basaba ayo maviza kandi bazokwakirwa gukora ibibazo, ariko nta maviza y'abimukira azohabwa abo mu bihugu biri kuri urwo rutonde muri iki gihe cyo kurindira hatavuzwe uko kingana. Ubwo bushikiranganje buvuga yuko ubutegetsi bwa President Donald Trump bushaka kuzibira abo bose barondera kununuza abanyagihugu ba Amerika. Kuva shise ku butegetsi President Trump abandanya arondera ingene yozibira abarondera kuja muri Amerika, haba mu nzira y'amategeko canke abaca mu zindi nzira, mu gihe yaramaze guhagarika amaviza y'abarondera kuja kuba muri Amerika bava mu bihugu nka Brazil, Iran, Urusiya na Somalia. Harashiye amezi make ubutegetsi bwa Trump bukajije amategeko yo kuzibira abarondera kwinjira muri Amerika bava mu bihugu Trump abona yuko bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu, hari mu Burusiya, Iran, Afghanistan n'ibihugu bitari bike vya Afrika. Uburundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'abatemerewe guhabwa amaviza y'ubwimukira, ariko busanzwe buri ku rundi rutonde rw'ibihugu 19 abavyo batemereye kwinjira muri Amerika ku rugero kanaka. No mu bihugu vyafatiwe iyo ngingo nshasha harimo ivyari bisanzwe kuri urwo rutonde. Meze bite? Muri vuga ko muri Uganda amatora yatinze gutangira henshi kubera ibura rya internet. Witwa Nkurunziza Yonje yagize ati ariko byange bikunde amatora arababi narangira Museveni atsinze urya mustari bariko barahiganwa. Naho Tom Joel Bizimana yagize ati iryo bura rya internet ni rimwe mu manyanga leta yateguye yo kwiba amatora, nkaho wasanga amatora yaraheze kera kuko henshi muri Afrika ry'amajwi nyezine y'abatoye siyo aharurwa. Indi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko Kongo n'u Rwanda biri mu bihugu byahagarikiwe amaviza yo kujya kuba muri Amerika mu bihugu bigera kuri 75. Witwa Imana Paul yagize ati ibi nibyo His Excellency Paul Kagame ahora abwira abanyafrika n'abanyarwanda by'umwihariko ko bagomba kwigira no kwihesha agaciro bwabo. Afrika ifite byose, ifite ubutunzi kamere, ubutaka, ikirere kiza n'abantu ku buryo itari kwiye guhora itegeye amaboko iyindi migabane. Naho David Siboni yagize ati umuntu akubujije kujya iwe wamubwira uti mfiti wanjye. Twakibutsa abadukurikiye ko bakomeza gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye ndetse bakanasura website yacu bbcgahuza.com, hari inkuru zitandukanye. Urakoze cyane Latif. Uyu ni umwanya w'ikinamico runana. Ikibazo cy'icumi gikomeje kubera Nadine Ngorabahizi. Hagati aho Leya mu marira menshi n'urunana. None se utubigenze dutekaze? Niba utabyumva neza rero, njyewe ngiye gufata akajerekani ngende nk'ugiye kuvoma, ubundi njye ku ishuri. Noneho nanjye mfata akajerekani? Nugushaka ko dutoroka tukigira ku ishuri muza, naho ubundi ni wabivamo.
abana b'abandi nibakanguka mama akaduhamagara akatubura biragenda bite kaze? birumvikana ko nitugera hano nimugoroba atudiha ariko n'inzara iraryana muza. Tekereza kutwiriza hano tukabwirirwa kandi ku ishuri twari kwirira. Njyewe n'ibintu byo guheka abana rwose birambangamiye. Kandi ubwo muzi ko ntawumvise kaze niko muza nta soni mufite. Ntabwo ari njyewe ni kaze mama. Abana banjye mwinubira si barumuna banyu si abavandimwe banyu. Niwe. Murabona nashora abana babiri njyenyine mwagiye kwirirwa iyo ngo muriga. Ikibazo dufite gikomeye n'inzara itwicira hano kandi abagiye ku ishuri bo baba bariye mama. Niba ikibazo mufite ari ukurya ndaje nkibakemurire. Urateka utugaburire noneho mama. Murajya kuvoma muze mu mesire ya myenda mukora isuku hano mu rugo kugira ngo no saa 3 agaruka gasanga hasa nabi. None se ubwo ku ishuri turajyayo ryari? Amasaha yo kurya yegereje. Muri kozayo murye mugaruke mwiruka kuko nyuma ya saa 6 bari abana baba bakangutse kandi nanjye nshaka kuruhuka. Bari abana n'abana babi pe mama abana barara barira. Hari gatoya arasakuza ukagira ngo ni inzogera sha. Nukuri baririra icyarimwe bakatubuza gusinzira none dore banatubujije kwigira kwiga. Uvuze ngo iki muza? Oya ntacyo mama nta kibazo rwose twebwe twagiye ku ishuri tukarya ibyo kwiga nubwo byarorera nta kibazo pe. Ese ni wowe Sori? Ubundi se bwakeye ryari? Uzi ko n'izuba ryavuye. Hano se byakugendekeye bite mukobwa mwiza? Ijoro ryose sinigeze ngoyeka Sori. Nanone naraye ndira pe. Menya ariyo mpamvu umutwe undya cyane. Ayiwe. Hari inkuru ntashaka kumva mu matwi yanjye mbabarira we mbabarira. Si wowe wari wangira inama ngo nsange Chris musabe imbabazi se? Yego narabikubwiye ariko sinshaka rwose kumva. Naraye ngiye yo Sori. Yakubwiye iki cyatumye surarurira ukabusibye n'akazi kabandi ko koreya? Ayiwe. Uzikuriza nguva nanjye narira reya. Nukuri urukundo rwanyu rwose narushyizemo amarangamutima yanjye yose. Numva ari wowe mugore wa Chris nta wundi. Shawudeka wirira. Kugeza usinzi icyo nakora Sori ntabwo nkizi. Mbwira nyine uko byagenze wagiye se kumusaba imbabazi hanyuma bigenda bite kutari kumbwira? Ntacyo byatanze Chris aracyarakaye. Nubwo mbere namubonye ndeba nk'ikimbwi hasi. Oya reya oya. Chris ntiyakurebana agasuzuguro nukuri yavuye mubeshyera akurebana agasuzuguro bigezaho. Ubonye uko yandebaga nibwo wabyumva Sori. Yakubwiye ko udashobora kubabarirwa se? Sinzi uko Chris ateye. Si wa muntu werura ngo akubwire ngo ndakuretse ntuzongere kumvugisha. Icyo yakoze yanyeretse ko ndi umunyamafuti ko ntari nkwiye kuzana mama wanjye we gutyo. Ko atumva icyo nabikoreye ko atabyishimiye ko kugeza ubu atumva icyo nari ngamije. Ariko nyine wagombaga kumugaragariza nyine ko wabitewe no kumukunda ko nta yindi mpamvu. Ese ukoze ko ibyo uvuga ntabikoze Sori ntabikoze pe. Niba wabikoze rero tuza nyine ubwo yakubabariye. Mbabarira Mana yanjye koko bunacumiye iki? Narinzi ko mbonye umukunzi. Chris namuhaye umutima wanjye wose. Ndabizi. Umwanya wanjye wose narawumuhaye. Ngakora icyo nshoboye ngo mushimishe ariko rwose imbaraga nkoresha ngo abone ko mukunda ntacyo zitanga. Ariko rero reka gucika intege rwose ngo uvuge gutyo. Nukuri. Ubwo siko Chris yambwiye ngo musohokere mu nzu hari abagiye Sori. None se niba nyine wasanze afite indi gahunda? Kubusanzwe ko hansiga akagenda akaza kuhansanga urumva ataramaze gufata icyemezo ko cyo gutandukana nanjye Sori. Tekereza umuntu urakazwa n'agakosa gato kuriya. Mana we. Oya. Njye ntabwo rwose ndi kumwe nawe reya. Rwose ibyo uvuga byo gutandukana na Chris ntabwo mbyumva. Tekereza abantu dukorana bazi ko njye na Chris dukundana. Nibajya kumva ngo twashwanye Sori nawe. Urumva reya nagiye kuba igitaramo muri Nyarurembo. Wakomeje urugendo rwawe ntuze kunteza icyugazi mu kazi Nadi. Ariko se ntunakumbuye umukobwa wawe? Nubwo yasinziriye umurebye hari ikibazo. Wowe mpora mukumbuye pe.
wasinzire mukobwa wanjye mba mwiza nabimenye ko umukumbuye ahubwo se niza agatambaro muhanagure ndabona rwose hatutubikanye nyamuneka utamukangura tutaragera mu rugo inzitiramibu usivanye hena de kugira ngo niyo yonyine bamaye na shisha kibondo ngaho genda rero njye ntacyo mfite ubwo ubonye iyo fu uyikoreshe neza wibuka ko ari nk'umuti kandi umuti udasangirwa ndakuzi ubwo ari wowe ugiye kugenda uyimusangiza na ndemezo ngo bombi n'abana bawe humurerega ntabwo nshishikara no kugusaba ndabizi ko iyo hari icyo ufite wibwiriza ukakizanira umwana byari binyoye rwose ukuntu uje kugira ibyo usaba naraye nkuzaniye amata indagara naraguze zizakumaza icyumweru reka da ni uko mvuye gukingiza nkacanga ngo usoze umukobwa wawe da hari buvuye kumukingiza rw'amezi angahe urw'amezi 9 ni nayo mpamvu bamaye inzitiramubu ngo nkomeze kurinda umwana wanjye ku murumwa n'umutera malariya ugiye gukoresha neza rwose ikindi nashaka kukubwira ni uko umukobwa wacu mupimye bagasanga akura neza ni ngombwa ko umwana wanjye akura neza kandi nzakomeza kubiharanira umukobwa wanjye akure neza mu gihagararo mu bwenge no mu mbamutima aha ko iyo umusuye mu kinaka akahavara kandi ngo nibyo biri kumufasha gukura neza mu mbamutima no mu bwenge kandi wamugorora umunyamahirwe ni ngombwa kuza gukina nawe rega ushatse kumbwira ikina di ujyuza ngo njye mpori wawe nzamo no gukina n'umwana si byose nyine nari mvuze se ko binakenewe da ujyuza urebye nicyo cyari kinyujije hano kandi ubu inkingo zirasa nkaho zirangiye nsigaje kumukingiza ubwo gushimangira mu mezi 15 gushimangira iki se numva ariko barwita ni urukingo rwo gushimangirira rw'isero na rubeyore ubundi rero buri kwezi nzajya mujyana kumupimisha ibiro mu mudugudu kugira ngo hakurikiranwe imikurire ye reka nyaruke Patri njye gutekerera umukobwa ataza ku kawe gasanga nta kintu gihari bayi mukobwa wanje papa aragukunda cyane ariko rero nyine hari byinshi nkeneye binsaba ubushobozi ngiye ntakubwiye Patri ngo iki nadi alo ese ko nakumva neza bimeze bite mwana wa genda kumva ariko mama umbabarire ko nguhamagaye utarava ku kazi kandi utabikunda reya mwana wanjye ariko n'ibyishimo si byo kwihererana rwose ibyishimo ubu birashyushye hano iwacu inkuru y'umukwe naraje nyibwira papa wawe maze arishima koko ariko ubona utazankoraho mama urumva sinari kugera ino ngaceceka uriya musore mwiza niboneye w'ikinyabupfura n'ubupfura bwinshi sinari kumwihererana da ubwo rero nkibibwira so uramuzi nawe akunda ibyiza kandi akabirata yahise abikoza abavandimwe be ubwo ndavuga ba so wanyu na ba nyogosenge mbese ubu mu muryango birashyushye mana yanjye koko nk'ibyo wakoze ni ibiki mama nyine umugabo wanjye yahise atangira kwitegura kugira ngo nyine umunsi uzazana uwo mukwe atazaducishamo ijisho ngo iki mama so yahise atangira kuvugurira inzu yacu kuko namubwiye ko umukwe wacu ari umuntu wiyubashye uyobora ikigo nderabuzima cya Nyarurembo ndomoye gusa nta kindi none se urumva atari byo reya turi abantu bihagazeho reya urugo rwacu ntirusaba umunyu di uwo ntagomba kuza ngo agire ngo wavutse ahadasobanutse ariko se ko numva nta morali mwana wanjye bimeze biti ntabwo meze neza mama warwaye ikireya ukarwara ukabyihererana kuki udahamagara uwo mufiyanse wawe ngo akuvure kandi ari umuganga mama rwose ese ubundi kutambwira amakuru ye indese umukwe wanjye cyangwa rero mpa nimero ze ninkenera kumenya amakuru njye mwihamagarira ngo ngiye nguhe nimero yande mama ya Kirisi umukwe wanjye njye nyuzamo muhamagare mubaze amakuru amenye ko afite nyirabukwe wamwishimiye cyane sinshobora kuguha inomero za Kirisi mama kubera ikireya kuki udashaka kumpa nimero z'umukwe wanjye impamvu ni njye uyizi ariko menya ko ntazo naguha nikoreya hari ikibunyagira ko nakora yewe we ese burya ni mwebwe mumbabare sinari nabumvise rwose wari kunyumva ute se n'urwo rukarangwa mba nubahiriza ibyo bambwiye mu biryo nkeneye nyine ntekeye umwana ngomba gushyiramo amavuta makeya kuko nayo burya ari mu byo mubiri ukeneye ese none se ubu ntuzi ikinzanye na di ndabizi rwose pe ariko nta kirahinduka urebye ukumva tuzakwihanganira kugeza ryari
nyine murabizi leta nyine ikigishurira inzu byagendaga neza kandi mwarungutse pe. ukaba ushaka kuvuga ko ubwo leta itakigukodeshereza utagomba kutwishyura rero? Oya mubyeyi rwose mwiza ntabwo ariko mvuze, ngomba kwishyura ndabizi ni ukuri, ariko muri iyi minsi nyine ntibimeze neza. ariko ubuzi ko umuntu aba yarubatse inzu kugira ngo imwinjirize amafaranga na di? Ndabizi rwose. nje kukwikopesha amandazi kangahe? Nta na rimwe pe. nuko rero ntimukabona umuntu agwa neza ngo mushake kubyuriraho mu mumenyere. Nyerega nuko muri iyi minsi ubucuruzi bwanjye busa n'ubucumbagira, naho buri rwose ndacyayashakisha pe. ndashaka amafaranga yanjye rero kuko nanjye mafite ibyo nateganyije kuyakoresha. Nyihanganira iminsi mike ni ukuri nanjye sinye. cyangwa rero niba wumva udashoboye gukodesha inzu yacu tumenyeshe hakiri kare dushaka undi mupangayi. Reka da sinakwimuka ahantu rwose, niho abakiriya banjye bamaze kumenyera, ni heza ni ku nzira, ubwo se nahava nkajya handi koko ntaho najya pe. nuko rero niba hagufasha mu bucuruzi bwawe ishyura. mu minsi mike nyashake ni ukuri. ewe ugira ngo ndarenze iminsi 2 se? mu minsi 2 niba utaranyishyura ndabwira umugabo wanjye tuguhe piriyavu ushake ahandi wimukira, natwe dushaka undi ukodesha inzu yacu. urumva uzaba wagikemuye? uravuga iki se ko uvuga batarabona sori? ariko se koko kuva aho bwakereye ntimwaravugana? tuvugana iki se ko ubu ndeba natinye kumuhamagara cyangwa ngo namwandikire kuri WhatsApp? ngo iki? kubera iki? mfite ubwoba mu mutima wanjye ko Chris ashobora kunsubiza ngo sinzongere kumuvugisha sori. byambabaza kurusha uko ubu ndi mu gihirahiro. kuki se utekereza ibibi gusa? kuki utumva ko atanakubabarira? Chris yararakaye cyane sori. ugomba gukora uko ushoboye rwose akakubabarira rero ndabigusabye. ubu ndicuza impamvu nafashe icyemezo cyo kujyana mama wanjye we namumenyesheje. kuki koko ntanatekereje kumwoherereza akamesaje? reka gutekereza ibyarangiye rero nyine utagihinduye, tekereza rwose uko wababarirwa ahubwo. ko namusabye imbabazi akanyihorera urumva nakora iki kindi sori? ubu rero ngiye kugufasha Leya kuko wowe rwose ndabona utagitekereza neza. ni wowe nagira sori nawe niba hari icyo wamfasha Chris akambabarira rwose kimfasha. ubu ngiye kumuguhamagarira. ugiye kumuhamagara umubwire ngo iki sori? nta makuru ufite ariko uzi ko usigaye umutinya koko. byihorere nturamubona yarakaye sori. uzi ko umugabo wirabura arakara agahinduka ubururu. reka agenda nawe rwose wikabya umuntu uzahinduka ubururu gute? ngaho mbwira ugiye kumuhamagara umubwire ngo iki? ceceka ahubwo wowe ukurikira agakino. halo ninde kandi nagufashe iki? ni njyewe sori n'umugore watanazi aho Leya acumbitse ye. yego ngufashe iki sori? yewe umuntu witwa Leya hano rwose yandembanye pe. rero kuko nzi kuri inshuti ye kandi ukaba n'umuganga ndaguhamagaye ngo ugire icyo udufasha. niba Leya arwaye kuki utamujyana ku kigo nderabuzima ngo bamufashe se sori? yewe urebye nanjye rwose nkimubona arembye gutya nibyo mubajije, ariko nyine ararembye pe ubyumve rwose titire. ndumva bamufasha kugera ku kigo nderabuzima bakamufasha. none se ahubwo nyine niho uri ngo menye niba ari buhagusanga nyine ukamuvura. ntabwo ndi Nyarurembo sori, ariko ikigo nderabuzima kirahari kandi n'abamufasha niho bari. ndumva rero wamujyana bakamufasha. Leya na sori n'abakiriya bati igisubizo cya Chris. naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana rwo tugejeje ku makuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba. reka mbibutse zimwe mu ngengo z'ingenzi twibanzeho. muri Uganda uyu munsi bahogize amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'inteko ishinga amategeko. nanone kandi
muri uganda habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko, hanyuma kandi aya matora yaranzwemo gutangira atinze kubera ikibazo cy'imashini zikoreshwa zitakoraga neza. Aha dusoreje aya makuru, mbashimiye ikipe ngari ya BBC gahuza miryango twafatanyije kuyategura. Mwari kumwe nanjye Gisele Bero, naho ku munsi w'ejo.